Venemaa teatas, et ei osale NATO sõjalise juhtkorda kohtumisel mais, põhjendades seda NATO õppustega Gruusias. Venemaa teatel kavatseb ta siiski jätkata poliitilist dialoogi NATO riikidega. Venemaa Riigiduuma arutas täna ümarlaual seaduseelnõu, mis lubaks karistada natsismi heakskiitjaid. Seaduse kehtestamisel saab Kreml õiguse rakendada tema jaoks ebameeldiva ajaloo käsitluse pooldajate vastu karistusmeetmeid. Võib-olla poleks seda eelnõud olnudki, kui eriolukordade minister Sergei Shoigu poleks tulnud välja mõttega kuulutada suure Isamaasõja võidu eitamine kuriteoks. Ainult et ei Venemaal ega mujal keegi seda eitama ei kipu, sest nad tegelebki uues sõnastuses eelnõu nii-öelda natsismi heakskiitjatega. Natsismi rehabiliteerimise seadus on suurepärane tööriist, kui on vaja kehtestada kellegi vastu sanktsioone. Eelnõu autorite väitel on tegemist üha süveneva probleemiga. Последнее время эта деятельность поставлена на серьезный уровень и на Украине, и в Латвии, и в Эстонии. Подобно тому, как для Соединенных Штатов идея демократии является определенным экспортным продуктом, для России, по моему глубокому убеждению, таким экспортным продуктом должна являться идея антинацизма. Alles ümarlaual olnud eelnõu on muidugi väga toores ja mitte kõik pole veendunud selle vajalikkuses. В нынешней конкретной политической ситуации такой закон необходим. Мне бы не хотелось, чтобы этим законом рассматривалось проектом, что вот какие-то там санкции, какие-то наказания. Я считаю, что дело не в жестокости наказания, дело в неотвратимости. Каждый раз это сложнейшая научная проблема. А обществу мы должны предоставить и политикам уже то, что обсуждено и где позиции подкреплены фундаментом. Из фактов. Пока здесь этого нет, и мы боимся, что наши политики, разудись рука, так сказать, начнут направо и налево расставлять ярлыки, нас не спрашивая, значит, не спрашивая реальную ситуацию, не интересуясь ей. Ja näiteks piiri taga elavatele venelastele läheb nii-öelda natsismi heroiseerimisest märksa enam korda küsimus, millal jõuab nendega tegelev komitee viimaks hoopis konkreetsema probleemini ehk vaba reisimist võimaldavate kaasmaalaste dokumentide väljaandmiseni.